uthot daily Facebook live nang le tumang nu ke pachini kang tung je semet nang kado wela online ke do la pen social media ke langwer jirpi tum hanam ta ninga klong pen nang tum han kadom nang pi kadom si pineng we bang ke nili adang le tum han isihini il tumak heya kiduka kisum alam the laben kiduk kisum pen puthot kimisen atowar mate kimisen atowar long mane kidun thulong la pen ke ku bidi sori ka se pachoy pen e tuma aprang anso se kimisen atomon mate kimisen na japong ke long dia phana tumhan isi ni lam the ke pachini do Cilep te Valencia kiceng ke cingda sita kiceng ke cingda dalam ta belek do sita nili bangge kiceng mang cingda dedet po na domhan mesen alam the mi u pu ke cipupe sita arju mesen alam the tan sina domhan pangceng po si jasemet isi ini bangge asap kasorsa charju un pik atum si lidar ta ke manun lapen ke mesena gyan ta ke long posona taksi jasemet itu ma ruling government atum phansi ithini sorsa punang kok titi isia bangke a department ke awidet lang ba dulu monisita itum phan Karbiang long Thomas Council ben indak hun pedela ilitum karbia khaya phan business ahin reng dog reng ni kapaching thuria phan jasemet ituma khaya bangke beha bepar number 1 manga beha bepar alam ne chathan pona beha bepar ke claim anathu abang chihung he pinlan apopsi beha bepar claim kachi hung jia phan nang le dum phan isini thaning tung labang ke labusom lo ningkan ket ningkan krip for pran International Foreign Agriculture Development IFED a department pen mak IFED a office pen baso as a whole India dang aphan ba kapre ka country da dota hai sta bang country alam ke ning tung de lo sita itum India angkang pi along homo isyo hot IFED po International Foreign Agriculture Development po also scheme karbiang long ta pen nang aku tia puisa bangke nang hijikli hala so si theglong lo karbiatum je beha bepar ke claim kaching thur itum beha bepar pen jakong hedung po alam thebang chini ne det hasol chini posonte pini ka chini atum penang dolo komane ke kowe rong pharu pothro ka chi dolo komane ke lisu rong pharu sini ke pen lawson me ngaji pangreng lason dolo ba komane ke anaros lok se chiri ke bing koi ke claim pen anaros ke jora por lote alang tumbang ke hemrit ka chi pangchu lawson ta dolo sita Haruang bong pen pan po son se theklong chotla tante to bing chap lo na bihar bepar jongsi iletum karbianglong mate isyak hei karbianglong det ko kalelo sita itum ke karbianglong karbiak hei pase jase meta bangke bidi sore bange chipinang ko po theke iletum bihar jongsi claim click kelong war sayong si claim click lute isyak hei ke rengya phan akisung bange hedum thangjang ko mangke pinipir hya dangalong mane lo porhe he pin posita mesen agyan kelong atunke mane kosono boyo claim wek nei ko bangke chini de sita pinilutum karbya khelong theglong lo pinilutum osomar chupiding det pen achora rup chiri det pen pini don rabalong tel tum hai ga ching wai ave lapen jirpo along taka ching wai ave lapen ke
rat akhitia long political party long same last kopine executive meeting ba kopine a committee so long se tame la inyadars polong kala high subject bangi job confident asoki job confident a job bangke pinile tomak heye bangke aphi si chiroi nangko mane chiroi bom lo itumak heye yong si biha nilikai ta pulo biha bepar yong si chi othip thekhe pulote itum jong he MA pass no jong he BA pass no jong he MCom pass no jong he doctor pass no jong he engineer jong he ACS jong he magistrate man no itumak he yong si biha chi ki thip the pulote ile tum angkur ke bangsi cherai dedlo tum loge khek piglo a hem bang kuruwan abi ri bang kuruwan pulote tum chelang no da lapot si ile tum business association hamren central committee abang putum benta isi awareness ki pinya bang akenang sotlo nili tarpu dodon lo hada sita nili phan bangke arpu pine financial lason senangeta kita nilda thek an bangke cerap don pono ne prang penke penang bangke itum business meeting pulote ki dono bang panghai ting giti aja to sitame achu lo lahelo achu alam athek pi ara alam ge dak sidolo business along si jasemet non prabjin pen business association pen ta hamren along central committee meeting do ko lapen laso do det aphilo pulote non jasemet bangke awareness ki pi aphan thoya jo jasemet thoya jo bangsi important people pen thoya jo pensi la so message bangsi rong ajo atok anuta telepon po la pen ke ladak hamren business association pen patir pc jasemet as a whole Karbianglong di mahasau ile to makhei so biha ke claim chi hung hedet so I fed international fund agriculture development I fed pen bangke mane itu makhei aphan klar dak pen a training ke hang ta latum erong pen inut la son se hang no se ta me hala rong pen representative ke se toy don alang tum ta komane ke experienced lo komane ke tham de tene de poson adu kok ta hai so posi tu makhei bangi churum komsom se ta pini theglong lo chu pindak de ji West Karbianglong hamran town along ke business ke claim pini rat ari deng yong si tangka available kacong data warsai penceng lo kaprek awar sai do upu tangte pini khamren along lason seman lo karbiadu kan kali polote sai kap joning tung te lo pini karbiadu kan kali polotang te langi bong ke nam ya phana ke sung do lo pini karbiadu kan kali pote hotel an ke chobang ning samse de lo athe ile to mak he ke mane musula ahan mangcu ni lapen aku culu pulutang dai tuma o kapran ahan meme la bangge itu manutin da chini lo pinik hotel an kecho hotel penceng lok sa hotel penceng lok panadukan penceng lok pini hardware dukan penceng lok piria dukan penceng lok galamal penceng lok elektronik dukan penceng lok auto kewe katum penceng lok tata mobile kewe katum penceng lok bus kate wartum penceng lok abangke West Karbianglong hamren bangke jasemet bangke ladak chihung piklo si thik ase sona taxi pinini letum kache sorsa polam kali mani nituma men en ponder mat ningoi la galang liphan puran promat thanang ne nili nale to phan mesen na gyan mate mesen alam the ke pachi phasi nili peneng bina tumang no cheklang lo nili thoi sunlo polotang te penangara dim ke tong sekot chini ne da titi thoi mane is divya na thu ba wesang bong se ta kapre ka tauna yo dam no pute si Karbiato bangke biha ke claim therak duk petition theglo bengalong kisuman atumke humpoti dopik pik atum do humpoti dopik pik atum do bank account penang kar khat atum do si hal hai tum bangke pini business ke claim atumalong yong si cheklo yong pen 10% ba 7% 8% lasun yong si cherap dun bote itu makhei prabjin pen kaching thoria towar banget ke tanlo lapen
biha jong si claim kletet polutang te itu mak he ke jong he le cheparo ka seta aprang bange lidundil pini theglong long Karbiang long Thomas Council long ar put hedung tum si kapre ka state kapre ka country ke damun cholo alang tumari deng se puisa do cholo pini nili methang nili nang le to phan ki duk ki sungalam sanga tum hanchi ku birji nili ningkan ning koira pho prang nili 1986 si mang theglo 1986 ASDC autonomous state demand committee a party amhang ke theglo so song amhang ke theg si nili mahang ka theglo penon an nili po nili paita nili phan biha claim nei bipar claim nei lale pute itum akhai ke chingthur ne bana khan thedat sitame nili ning ke hang pen nili ning a klong pen ke matha pen nili ke mange son thomwet sia bangke hedunga business claim ji hinia bangke mane matha uthek thya kolam driver se claim i polo sonni pen son thoma bangke isona bangke head mystery jada mystery sa semen mystery noi ba opine thingpia mystery no lason se jamani polo masi driver bangta nil pipe nil pu kroy kre driver ta nam pe claim longle la pen ke mystery kam ta nil pen na ka pars bang che nam lo masi chema thalo nil jakong ave jakong kompi ka posi la higher lane bangke idea la pen ke jakong da du chet nai la son se thegam long ti non kote electronic hormusi jum probo masi non bange e jaka ke joy jaka ki sung do current dolo kote randa ke pita joy ke current dolo stylish mane shining kapi mi pine hormuta joy ke nonge current jong se dolo polutan pe la posi mystery ta penam tunge chipare ni lo sita kit he dono bangke bihabang claim beg nahi nili joy kepen hamren budbar bojar ladak Wednesday bojar along rajagong pen gari hum thom kuswati nili pen hum pho hujai pen hum pho hum krik pho agari wang pulutan te ihumalong pen jongsi bepari bangkep lada kache thap bangke ba bepari bangke lapen inura mone jongsi suri kep kamai polote ihumlong base 1 lakh polotante hum pholam do 5 lakhs hum kep polote 10 lakhs hum krip polote 15 lakhs tante 15 lakhs apuisa ke ada baji ner kepen aning san baji truck si ke boyar kache bom hala ke bon honda nam dun bom lang chikhuli tha dada moi sabji lobo lagibo $1 hala sodanta ba chikhuli tha mahajon ne mesena pe ke poni mesena achoy ke poni mesena sender ke ngop ke poni $1 hala hitum pinili tumak heyalong yongsi angsong pen kar bianglong Thomas Council pen yongsi kachong dada war sai pen sakurial tumhan apora teng pen payment kipi la pen first class second class third class contractor man bill payment ki biong sing reng pung pulbang te hala hai amija hala hai bihari hala hai bengulia tum la business ke claim hedi ho hala dak pen bang ke wan ya dor bang ke kompik ji deda la dak nang jor po lisui rong bisaralam no ne barikha por bosi ki ke somo por bosi lisui rong nang li hadak karchia dim dam lo plot rang te la solisui rong ke e rong bensin koi vet bakri pho bensin la dung wan po ke lamding pen wan po la dak hamren na puja nang yori thuke la e ronga lisu bensi 150 rodan te nang la tum study tha e rong long bensi 150 hada ke naming koira popte gari bhara kono chupo e rong long pen la tum al le ke en lok se hedi 125 rupees haru sira sikain koro po lage ile tuma pocket pen dai rek open ateng lo lagi, ang sirpon let po yun. Ilo tong lisu arong kacu iya pancu nang mo 150. Kowe arong hadak irong pen sika nerkep sika kring ni be. Dak nang yor pula tum irong pen ko rapot hom ke. Ason si pinil tong makai pan teglong lo. Pen kaprek dolang ta thampet uni daji setame jasemme to bangke pinikar biatu mapuhu kuswa tinyali amia tum si pang hadak
mesin handloom mesin factory khuli lo ala si industry khuli lo ara si ki phir ke thak pencheng lo ador step ador lo pinile tum ke hala haya tum si pohota penabdik bisaralam penabdik meeting thipu doi kumar le poho bang pak tharo thom bang nai polotang te kuswa tinila bipari phansi phone call le poke dada ami gamusa karbi gamusa lagibo 300 piece kiman wholesale dibo buji sitala bange itu kechok chet hektik lo pini karbiang long ruling government atum kerap kepajara sab dobon self help group e group long pen bang kep dusame hal haya self help group aphan isya training mesen karbiang lo tumas council pen thikra ba kapre department pen thikra kapre officer phan thikra penel haya self help group phan mesen a training pi posonte pinia chitim randak 50% ge lung je khang ge ja komdo ba claim lo mone zata lan ingdak phun phedet nilikai ta pulo nang le toma phun suri phoket suri thomket ke nam ge kaching ki ya phanjot ke nam ka ma masyawe lada ka bangke nang li ning ar lo aketer an na bangke bivet ba ke me an lang bangke il toma kheya phan la sopir theke wang along il toma khay il toma donara il toma sumara phan than mumpen kur kimolong ta in chapon pang chapon nan ko bangsi pini le tum akhe bang study nang ko no ne phang pen man ke athe biha chirai khip the pulutang pe nang dong hip po le tung a room se do nang po pini thenglong lo assam lo son ba kapre ka state lo son mizoram son nagaland ta pan mere re sitame to harake 50% ge ami thang rum chikle musa mizoram bang to ke lage India long ta first position se do poklo business pencheng lok kach por he ke thek pencheng lok kapre design munit kaching thang a gyan knowledge ahin samil to mafan mane India lo bangalang to Mizoram state bang se first ke number 1 long se do bom lo lang to mangke pini bang state mission state long song si Charlie Dunji polong te karbeng lo to mas council penta ani kanwan da latum kapre ka state kapre ka country long dam bidi sore wan sita hal haya bidi sore bang social media nang pang dak khunoi nang ledum kachini analam nang ledum ke thek dam long analam karbiang long arada phan tham hoi business align let nang training and number so training prabjin pen pachini noi la pen ke kapre ka sayang deng si ke deng poni pusta karbiang long arada phan prabjin pen pachini nang po hala so teng pen nang tum alam pen chenglok akhi pen chenglok il tum khe ka paching thuria phan bangke nang tum hasi towar cholang lo karbiang long arata lalo la pen biha bangke mesen ku bang ni chini lo the ni lita jerso dukan do la pen ni lita inut ki dubdet abang phupina la pen ke kachi bohong la pen ke kachi penang ning hang e pen abang phulo lapen dak bangke komani ke APSL silong sige do pola somni phange ning dog deko asap imeglang chikeng ke komne da do kokta hai sita nili bangke national party long bangke ke do bangsi ning hang hepin lo non matke regional ile to majak kong chelong nangji itu mak heireng dog rengi do long ning bon si bake pupensi pini regional long ta nili thang chumo wepin karbiang longarar phan thang ra mo wepin sita lam it hipen karbiang longarar phan ke pachini dun ke lalo apen nili piningan ningkan thomket ra photrok ke lelo lapen ge nili ningkan ingkoi pining peningkan koi aprang ge nili dupik anlan nili nang ledum phan than theragre nili ke plang asu gali aposi nilida debon penang atung ke phuta hai ile tumalong 70% of sono bang phudo thoi inglong ta itu makhei non ningkaning ko yang bongsi jenet tene mane kichu yon bang ta available ke long kachong data warsai sab hajira banang batchet pen dag mangke low education la penisi pui nili la missionary
Don Bosco pen kapre school mission private school nang gibi pen ajok muni to ma brain ke was kang alang itu muni to man talented ki pikang Ingraji alam pen jenglok Hindi alam pen jenglok kapre itu ma Assam ar luang kang pi Assamese alam pen kadu kowe itu ma khei Karbi Anglong arat kibi kichi pen non porhe boy la pen non political party ba social organization ke claim boy tum ta gyan mission na gyan ke long dun pon ke ning sampai lo pen itu anso se ke bangilang apor stame ili to mabangke parliament pen ba kapre main pen ili tum chubhong char wo son bang pedu de nai la pen ke itum thek pulutang te ke mission amuni de phan angsong rung nai kahai no muni de phan pragin pen pisu nai la bangil to mano tinta ning chibi ponang po la pen kapisun ya por hota election apor do hala sosi pasunang po asi last sabangke itum beha bepar itu number 1 cingkiar la posenon last ki jut silo asap nili ruling government tumpan isi kelang selet po bangali kelang ne po bangali kene alang tum chini nelang polotang pe laswa aswalam thepen ari foreign en pen ke wang jilang apor same tum kar beng longra khan kwar dak pen itum mesen pen itu mak hei reng dogreng ni ke lolong ye khan labang nili ning hang pik pen ilitum sakuri jong si ilitum 9 lakhs population ng bong bas 4 lakhs total ke Karbi Anglong 9 lakhs do Karbi Anglong di masa ke seta Karbi population ke 4 lakhs 4 lakhs apa tu chedon chorlo asila 4 lakhs Karbi ang bong pen pine lakh thombak jong si ilitum ki kaching thur ke plan labson dulu bong hala 1 lakh atun ke direct sih itu melong mana nang develop dun deh lalu nasi itu jogle government bang pusatame itu mak hei bang kacimat ha bang kenang so lapen ke ino dalia songjap pi ino songjap po mat itu don rap angbong celang cot amat rara pan bang tengi deh pulau son bang claim tangan tamilo nasi non ke bang gilang bang ke lalu son family politics bang ke kelapon pedet nang po nasi itu mak hei anu tinta Julong rapet, junlong rapet, laso kaci sorsa bang pabisi kacing hon bang kaci pet hepen, ilitum dorde popian da kaci pacoy bidi suri pen kaci pacoy pen, ilitum anso se kapre social organization along setame ke mesen atowar anu tinta kamat hapon rep je pan babisar alam karbi lamedamai, babisar alam karbi cultural society pen kapre social organization atum setame pini penang atum pan nilit heglong Kopini akon conference, ba kopini leadership training, ba kapre training nung sita. Nili ka cara bangke kacu pitinun pa bangali. Kemi zenanya pansenang la tumhan ke pacini. Nili panang hang tu banil tum party panang hang tu pa bangali. Sita pini Karbi lameda mailong pencenglok, Karbi cultural society pencenglok, kapre Karbi rongsar mai pencenglok, kapre Karbi hong hari dhorama mai pencenglok, Karbi la dhorom kapre Karbi hempu bamon hamphang apen ke kapre Christian atum nong stame penang ana training bang mesen ana alam pini ke mes cek alam se cingwai poni poloso kang cap doi nang letum itu standing committee steering committee aswa committee doji por reception committee doji pose hala hailong pen instir in cap pamera ile tuma phan ka cingwai awar sailong mesen laso Karbi ke phan iprang ke bang gilang phan mesen laso speech mate mesen laso akang cap itu rendong ni ke dulu yang palas sudah ciptaan ke Mumbai jangan suatu semua tu kan tu wipanta social organization ke doan political party ke doan panta is songtin yang ke hang pamelai lo pulutan ke pini ledak kacip plek alu lo posi ini kacing hona bangke ledak ke pon bom tapi langsung har bom bom sini cicar lo election non helang election ke juta election lo bangke nat political party ta ke high ke rem lo so election apor ke lam pathulang ko posi football ka khelason ko manega kengfuar thengploi bangta do ko manega pok thapturir bangta do ko manega futur klag bangta do ji silahai chidin de pen itu no so ka chidin jok ploja me bangke Karbi cultural society lo pen Karbi lameda me lo kapre Karbi hongari dharma me pen kapre Kristen adum da aso do kapre training do hala hailong stame mesen na amuni da pan hang pen to so awareness ki pipa me pen itu makai mo phi reng do ni ke do fan ini ning bena la nili Facebook along
friends ke doat na pen ladak la so video ke cheng pen ki jut ke lang pami amune to mangke mesena gyan long ko pum bang sen link hello pen nili la son thak thak mo no we ka prek bang thi se peneng we bang ke nang la to mang no thi hek pen si nang to phan nili mane kachi sikom som mane to we ta line we la pen pini ta read chedam pen si lak jin non da sai ka ti ki gado we claim dam asi non helang nang li lang chulu do we ko si nili lam cha ka peng pen tom phang pachini lo pen mo ka prek kopine ka chini jia ke nang so do pute lo tum kimisen atowar do la penisi kijut sini li joning ring tong isi bang social organization ke do anaphan ile to makhei kachong hu la pen ke meglang no nang no la so social media long pajui phun titia bangke la bang claim kleden dai athe nili ke chara teng purutang te pini highest lo ile to makhei bang se social media long kahin no online an bangke ke post mane ke tag long video ta daga bangke an nili inura munit purute nili long pen mesena gyan mesena ora dur se kar biang long rat mane ki ong dung amunir bangke nili long pen lam the chini nei ko bangse to man tin na thanai nili long pen akahi no lam nili long pen aka kasapura lam long rong blote kar jo tum na pen kelang atum ta ning samse da je pose last bangke chuningri lo khali kalang alam bangke social media long la kahi no dak ahormuan bangke push pedet pen ba push ta ko pine group long la whatsapp group long ba ko pine la son personally la son bangke chok chini joy lang joy bangke seta facebook long son youtube long son kilo bangke ning duk meme pen nang atum do lo son asila hai kan huwa case la pen ke la meglang nu long case bangke social media long dam det nang ji ana bangke lai chikhang ni tum ining ke kang du ka lage kang pik ining ke kang alam yong se tum radang no ka chi hoi pute lage upai lo lage daga bangke ko mani ke nang don nang rap doji ko mani nang hukuri ko mani nang korpiai doji ko mani ke nang pinyu nang kang hon opa nang munit duk tahai hada asila daga bangke me henu la daga ilu tum mane phone long ge la daga jada theklong lo net pek yong se dolo uplo dang ke la pose la hai bangke social media long post pede nai penangan bangka cek pini ilu tum khai pen kappe ka khai ta kimis sa katung gali se da bangke kachi dip kachi mane kachi khang hai bang khipi style to makhai bangke pini social media long post elo sala pho pole alang ta lage ke pho goli lo nang limit thang phansi che pho rong ko lage la son se nili bangai che chardam lo asi organization strong pick organization social organization tum do alang le tum same kimisen alam ana bangke social media long pachini ne sa kahinu da alam ana bangke kapatu la pen ki dip pen ke do tanga posa ka delete pen el tum mesen na gyan mesen na knowledge ka che thana manga ke nang sotlo asi pineng wena la tumang no nili thihek pen lam the lam than da si nilam the pajut koklo kardom ado weda do me thak me ajio kardom deha